Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Jesús minirka, Filadelfia pi tandanakushka krihkunapaq angelman pishkishkay, ima huchayilla, kashkatate willa, David paqllapita charikugmi willaq kachan, paypas kashkataka pi mana wichkay tukunchu, shinallatik pay wichkashkatapish pi mana paskay tukunchu, paymari kashnanin, ñukaka kan imalla rurakushkataka yachanimi, riki, ñukami kan willachun punguta paskani, chaytaka pi mana wichkay tukunchu, kanka willashpa katina yuyita charingiragmi, ñuka shimitaka allimi kazukungi, ñuka shutitaka mana pakashkangichu, riki kunanka ka Satanaspaq tandanakuna wasimantami, manapish judíokuna kashpa, judíokuna marikanchik nishpa llullaq willaqkunataka kanpaqman kachani, chaykunataka ñuka kanta huyakushkata yachachunmi, kanpaq ñawpaqpi kanpakama kumurichisha, alli shunkuwan shuyakuylla nishpa ñuka mandashkatami wakichishkanki, chaymantami ñukapish kantaka tukuy llaqtakunaman shamugri hatun llaki punllakunamantaka wakichishami, chay llakikunawan hatunta ñakachishpami, kay pachapi kawsaqkunataka paykuna ima kashkata rikuchisha, riki, ñallami shamusha, kan hapina coronata pi ama kichuchun, kan ima allita ña charikushkataka alli chariranki, millayta mishaqtaka ñuka Diospaq wasipimi pilarta shina churasha, chay wasimantaka wiñayta manatak llukshinkachu, paypika ñuka Diospaq shutita, ñuka Diospaq pueblopaq shutitapish kishkashami, chay puebloka hawapacha ñuka Diospaqmanta uriamukuq mushuq Jerusalenmi, paypika ñuka mushuq shutitapishmi kishkasha, rinrinta charikka, kriktananakushkakunaman Diospaq espiritu willakuqta uyachun ninmi nishpa kishkay, Apocalipsis 3:7 manta 13 kama. Filadelfia llaqtaka Imperio Romanomon apaq shuk ashtawan hatunñantami rikuq kashka, kay ñanmi Europawan Orientewan tandachik kashka, kay lugarmi kay Filadelfia iglesiataka shuk alli lugarpi churashka, alli willi evangeliota parlangapaq willangapaq yachaq yachinkapaq, shinakaqpipish chaypika achka fiñaqkuna religiosokunami tiyashka, chaypimi Satanaspaq sinagoga tiyashkata parlan, chay chawpipika krikashkata willana, chinallatik sirvinaka y allitik sinchimi kashka, chashnakaqpipish kallarimantami kay kartapika Apu Jesuska rikuchin tukuy chayta payka riqsishkata yachashkata, kankunaka asha fuerzata charinkichikmi nin, ñuka rimashka shimikunata wakichishkankimi, kutin ñuka shutitapish mana negashkankichu nin, chaymantami kayta arinishpa animachin, kanpaq ñawpaqpimi shuk pungu paskashkata churashkani nin, chaytaka pi mana wichkay tukunchu nin, kayta Jesus arinishkaka pay tigranqa kamami, ñukaka utkami tigrasha utkami shamusha nin, chayshinami ñukanchikta animachin yuyachin, Jesucristo mi pungu, maytami ñukanchik yaykuy tukunchik yaya Diospaqman, paymi krikkunapaqqa shuk punguta paskan payta sirvinkapaq, alli willayta parlashpa willashpa katinkapaq, shinallatik tandanakushpa paypaq shutita hatunyachinapaq, paypaq shimita wakichishpa, imata hapishkataka chariranki ninmi, chayllatatikmi kunan kay punlla iglesiakunamanpish yuyachin, shinallatik tukuy ñukanchikmanpish yuyachin, mayjan pungutik paskashka kan, chaytaka pi mana wichkay tukun, tukuy ñukanchik kawsaypimi Cristo Jesus manta yachashkataka charirana kanchik, katirashun chaypi, chaymanta amati kacharirishun, yachaq chayanami kanchik, payta katinapi, shinallatik paymanta parlashpa willashpa katinapika ima harka mana tiyanchu, shinallatik Apu Jesucristoka pungumi kan, ñukanchik kikin yuykunamanta, ñukanchik pandarishkakunamanta, ñukanchik yallik punllakunamanta, ima costumbres tradiciones kuna watashka shina charikunmantapish llukshinkapaq, paypaq huyaymi punllanta ñukanchiktaka ayudanqa, paypaq shimiwan shinallatik paypaq huchayllak espirituwan fuerzata kushpa. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.